مجھے ملا فاضل رندہ دا شاعری جتب گالی میں سمجھائے گا نہیں اشعر بونگے جن کے جی ہما باری کے الف رند جاگہت بن سیدانی شہر ہزار گنجیں باغ چہت ذر زمزیل من تحتگا میر تاگ چہت گرگا دبلان دمامو وہوہت دختر گو میر امزہا پیوست نامہت آ بزرگ جمہر اتکگو کول وادہت بادشاہان جمبری ساحلان سرحت چھتر بازارہ گنگل و رندان شادہت فیلم شمشیر رہا آما چدروت پر یزید کوشا قریشیاں جاگہ پر یزید کوشا قریشیاں جاگہت پر شہید کوشا قریشیاں لہجتت کرگی زینش کجت و تیگی سجتت محپل پلیم پر درمگرین کارڈان کجتا منظران سانسار گتگو صحبیش لہجتا پر جگین سالے نشتگو زیدش سیل کتا آخرا رندانی دلا دلی میل کتا جگین کجینو دہلی و انڈیا ہیں جگین ہیرانے بارے کجیں سالے دا رند نشتگن جگیناو پدا شاندلا دہلی میل کتا دہلی انڈیا ہیں اشیا من سر پر بیگانے کہ جگینا چرندہ سالے نشتو پدا پر انڈیا چونیا شتگن دیوان مردوان کم میں معلوم ہے منا بے سمجھانے اللہ شوار جوڑو سلامت بکا بزا رند اچھا حلب و شام کے آتکگن تو مجری نشتو مدت زید سیل کدک جگین یک سکی وشی ملکی که آیه کهچر سک مزنه درچ کو دار و آف و ای چیز سک بازه او دانا رنتر هنچو لهم لهمان و یواش یواش یا کم کم ما دیم پر رو درات کشدگن تو دا هما وحده که دهلی فهد کده بلوچان رندان دهلی گپتک دهلی تحت گپتک گو دهلی حکومتا جنگ کده گو حکومتی گپتک دهلیه بله چی واسطه مودا ننشتگن تو حکومتی نچلائن تا لحتی گوشید که آب هده توها سواد کم بیده گوشتگی ما رند درست یک دست مردانه چه یک کدوه را پرکی نیست ای گپ هم بلکه هم چومه بی وقت ما را چه یک کدوه را پرکی نیست ما یک دست مردانگیم مو هیچ کس چه یک کدوه را برستر نه که یکی بادشاه بید و یکی وزیر بید و یکی زیر دست بادشاه و وزیره بید مادرو یکی چه همه چیزان وجه ها همه فکر و حیال و ساسایی که کده گده وقتی ای کشور همه دهلی می دردا نورد چیا که بلوچه کاربار پیسرا مال و حیوان و ای چیز بیدگم تو مروچی سهنت نبیدگم پدا همه ملکا مرگ دیانت یا همه ویل کنن تو دیگه کوان تو دادر و سیبی و همه بلوچستان شگربیا جهمنین بیان تو ای وڑا چیزی که معاش کدک همی وڑا من شما را گوشت بلکه هم چومه بی کسا بله چه حاله و شام کات که ای جگین یک ملک نزدیک ما می 80 کیلومتر یعنی که ما ای جای نشتگم گو ما 80 کیلومتر 80 نہیں تب اگر ہم 110 شالہ چکار مولا فاضل شہر بندانی گپا ہے تو جس کتا کہ جگین نے بلے تو اولا شہر کے بندات کو جی ہما دور کے حالف نہ حالف جی ہما دور کے حالب بلے ہمیں حالبہ کے گوشے گئے ہیں حالب یعنی سوریا شام تو کا ایک جاگے اب بعض مردم و بلوچانی منوگری ہمشے کے بلوچ ہمودہ بیتگاں بلے یہ رد سرپدیے وہ یہ ابر راست نے ادا بلوچ نیستیں ادا پٹپول بیتا ہمودہ مردمن جند جوست کو تگاں ادا بلوچ نہیں یہ ایک وشمنی ہے کہ مولا فاضلہ بیچار کا گوشتا اور پدا دومی کا پیچھے تو اسے جگین کجیں جگین نام چاکرو گوارا میں شہران تاہم ہستے کہ ڈاچی کا جگین اومانی تو کیری بندنو بیری سونٹ یہ جگین ایک کہیرہ چے بستر زراباد و جاس کے نیمگا تقریباً
ذراباد جاس کے میں انجیام دا جاگے دا جگین گشا او ای جگین ہمیں دے وجہ ای جگین نے بابتا چونکہ چاکر گوارا میں شہرن تو کہوں مانے او مولا فاضل شہرن تو کہوں اسی نامت کا جگین ہمیں دے وجہ